Mama wakwaba aha GCN page so meaning de adwoa search and then you dey the kanya wo dey ehwe me a mestre say obe subscribe to my channel now don't sa emia bell ne so obe ya notification and sa ne news e de betumi obe nya bi atie ana say obe nya bi ahwe ewo GCN page ha ora kwa me Nkrumah Tikese adwuma ewo despite media okay FM na owura kwame Nkrumah aka na dwen e de akere eye Oliver a ode ensem bi atodwa efa ku ho e wo Ghana hanom na yenti ensem a eye owura kwame Nkrumah Tikese e de etodwa e wo ensem a Oliver etro e de etu ni Facebook page no eso Oliver e posti e wo ni Facebook wall na ensem bia na o ka ne say His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na membu no enkoyie enti eyekuwa ene esisi ewo amanfo enkroso ena ensema kase esisi no wanhwa anado anye ne niama ye wanhwe no wanye ne niama ye ya Ghana hanom ku besi pa na ono Oliver no ebe plot ku na ensemwe ebe to odwa no eyade a police fo omo ensa aka eye Oliver omo eye investigation na Ghana fo bebre nanso na ekasa se ene free Oliver no ene yasem keto akra Ghana hanom oye celebrity anase oye obi a okasa ede ema particular party bi either NDC anase NPP na ho ba asem dia any free the person no any ho demonstration ebeba sisi amafo bebre na omo eye free Oliver na no ena Ghana fo bi nso ekasa sa denti na Ghana fo motisa mo na mo se fix the country na we hu se abrochi na mo ho na de bia mo fa camera simu so na mo ye videos akese do na na do fix the country na de ade we hu se abrochi obi akodise bi nsemhunu e na omo ache no e na omo akodina say free the person that Ghana for dem moye no enye nti say embra aso Oliver no mu a ese say embra enini edi because e wo Ghana constitution ni mu no wa be kasa e de afa ku hu o da kwa na aso ho dan na obeka e yade a embra eno bedi nti mujai na embra ene Oliver endi se na be ya Ghana obi nso koye bone no omo che na embra ne bedi na oman no etumi affix se na Ghana for ye kano na e wo sensem mu e na eye owura kwame Nkrumah e kire se Ghana hanom ye na yenti ayeti se ntukwa bi mpo eye se sorry aba ye besi dan hu yeti ha no mo akunkum ye na eye se bio ensem hunu e na ensemfo e na Oliver edino e na owura kwame Nkrumah Tikese aka na dwempa de a kire Oliver wadidi na tem anya asem keto akwa mi hu owura eye kwame Nkrumah Tikese sada nenso e wo sensem mu no wa aka na dwen a kire na dwempa de a kire Oliver yenti nsema owura kwame Nkrumah Tikese e de etuida mu die be yo no akeka Nkwasiasem bia no okọ yentu abai ningu yenye ne se Ghana Gyimii mali na na so si ile bi se ye party se kim eni obeye se wonu abeye ku mamadi dubunya Gyimii die ibi ana so se akura ha obeye ku won na no pay die no nana some things should not be countenanced aja na be bi oni kwanse asoso so tanso na bonko edi Ghana fo nyina no ye Gyimii se ye de se yi levy be atum se anyintumu no ye ma parliament no anyere adwuma so omoba no mbe vote o be atum o mo nyintumu na eno ano e chan se parliamentarians no o mo represent yen yes enti do ambe kan e na nay akwa na wo kasa no we lawyer he's a lawyer Voma wono. You don't mean it. Why a lawyer? And the lawyer no okon Ghana. Yes. And the Ghana constitution na mu ateke ni bi na kire. E na kire no onim. Oh. Kwedi anka makosa He is not a novice in law. Na make anka majojo urojo bi. Enka ni enka se. Oya abodam. Oya yi. Soja fo no muso kra do be aduanse te mokọ asori o chini ntwa na chiri na mo nkire no na not to say Ghana army is useless yo and that means what defeat CDS is so me nya commander on la yi mani ahye boy shini bi pa me brimu pa ma wan kasa no on be prove with him de be call with him no umra na ase 5 atu why pete nonsense on the bio yes so san Nkwasiafo we no nyina ne no omotemem and yes so saako ya tie ho asese se aban bi ba ne empa ya nam kokromoti so ne ya pam no no ko na foforo aba that's right
afei de ye sori a say ye nya nyansafo bi te se voma wo mo ena eti bi ka se Ghana amifo no eti wo so wo nkoye ku wo mo ye Nkwasiafo be na ndim ne ho fu bi obi no ne de he went too far ena yes saso wo so woni di ntie nye den wo so woni di ntie nye den Nkwasiasem akwa obi a wonu 79 ku bia no such charlatans we wọ́n kan san Nkwasiade no a na oni abre na Rollins be ye ku sa be dina ni si akanfo so asantefo kawfo wọ́n mom ye business so say wọ́n business nyina Ghana for GCN page ha odi ahenkan a o ye say wọ́n business nyina nkrofo kunu no mu ye sabre yetimi chi e man panimfo anana ye chow my ass in pre and you get such stupid voice say for my woman say you kumra nonsense yet was son say and I say was won di nya akoto ampaw wonu na defend no lawyer akoto ampaw ai da no kan ayi ji government only policy there be ye dey any policy inti momo de ne dey ye de ne say ye ayi say ye kana wa mpene a na ye de veranda boys ne azoka boys ne mule Gyimii fo no na ye de omo aba na ya meska kakrama okateche free fan money fix the country for no ma share Gyimii fo bi te say Kofi Blay no mo yellow say mon konko ye yi a way demonstration na wadwene ye adwuma for the first time wo de wo si we su hu ya wo so wo de wo ye Gyimii fo wo ye NDC ni Gyimii fo na we su hu ya for the first time in our life, in the life of Ghana. Assembly plants are ye de assemble cars aba Ghana. We nyansani a me ye nyansani ntini minim say nne na ye hihye ne keke wa ha ochine bi beba afi de ye be manufacture parts and things here na mesre wo say Ghana for pa nti e de akra nti mo gidi pa say de betumi asolve ane mahama mo nti mo ye sure pa say mahama nkwa na betumi asesa Ghana for 4 years mo Gyimii o mo bebre mo atwene nya adwuma o obi aye minister waye MP waye vice president waye president wansesa Ghana when you serious I can't 4 years but so now do you see the agenda ye metungu mene ye ndiska president Mahama de oba obechiska obi abedibi